أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma abantu kuthiwa kubo ningenzi i-corruption, ningenzi izinto ezimbi emhlabeni, bona bathi ngani siyalungisa nje, yonke thina into esiyenzayo yinhle. Ngisaqhubeka-ke nezenzo zabantu abathakathayo ukuthi kubo into enhle yinto enjani. Kumthakathi uma ngabe ehambile wayofaka utho egedini lomuntu, lowo muntu wafa noma washawa i-stroke, umthakathi uyagiya, kuhle lokho kuye. Kodwa uma ekwenzile lokho washweba, akangashaywa i-stroke lo muntu noma akangafa, kubi-ke kumthakathi lokho. Bengisaqhubeka ukuthi njengoba-ke belapha-ke endaweni yabo-ke emithingini lapho-ke behlangene khona, kuhlangana ngezinto-ke ezinjalo-ke. Lalela-ke ema-Afrika, babodwa abantu okuthiwa bona bazohushuluziswa, bayakhethwa ngegroup yabo, kunama-class ngama-class. Babodwa abantu okuthiwa bona bazokwenza ama-miscarriage. Babodwa abantu okuthiwa bona bazobulala ama-stillborn, bazothatha imimoya yama-stillborn, abantwana abaqeda ukuzalwa, kusetshenzwe ngabo. Babodwa abantu okuthiwa bona bazosebenza ngezibeletho. Njengozwa kuthiwa wena uyosterilize, uyokhishwa isibeletho, okwayibuza ukuthi isibeletho sakho siyaphi, ngoba awubuyi naso, bayasikhipha nje esibhedlela. From there sosterilizile wena usenaso isibeletho, ukwazibuza ukuthi siyaphi leso sibeletho. Ngizama ukukutshela ukuthi kwesinye isikhathi odokotela bayasebenza nama-satanist, kwesinye isikhathi odokotela namanesi ama-satanist bona self. Mina ngikubonile lokho kwenzeka ezibhedlela eziningi engeke ngiyibale ngamagama. Abantu bafike bathi bazokhulekela abantu, abeqeda ukuhamba ngakusasa ziphume indaba zokuthi ewodini elithize sekuphume idumbe elithize, ewodini elithize sekuphume idumbe elithize, ewodini elithize sekuphume idumbe elithize. Kanti futhi izibhedlela ziyasebenzisana nabantu onamamoshali, ngoba phela ukuze ibhizinisi lakhe lihambe kufanele kufa abantu. Abantu mabengafanga ibhizinisi lakhe lihambe ngendlela okumele lihambe ngalo. So zikhona-ke izibhedlela ezisebenzisana nabantu bamamoshali ukuthi zibulala abantu ngamabomu khona kuzophuma idumbu lezi ezizongcwatshwa. Yiyo yonke imisebenzi yasemkhathini leyo, yiyo yonke imisebenzi kaSathane leyo okuvunyelwana ngayo ukuthi wena njengoba uyinurse, i-department yakho ukuthini, uzohlaba abantu injection ezi-wrong bafe, and then nina-ke bese niyahamba-ke niyobalanda-ke niyokhona ukuthi-ke nani ibhizinisi lenu lihambe kahle. Babodwa-ke abaphahlaza iy'ndiza, ama-department njalo, imikhakha njalo, babodwa abaginqa iy'moto, babodwa abaphatha imiphongolo yegazi ukuthi imoto uma ngabe isiginqiwe bona beza nemiphongolo yegazi, babodwa abadila ngey'nhliziyo, babodwa abadila ngamabele. Baletha nje bona amabele kuphela. Makuthiwa nje sifuna amabele, bayobulala abantu besimame, babakhumula amabele, babuya nawo, beza nawo la kuzosetshenzwa ngawo. Babodwa-ke abasebenza ngamehlo, nje uzwe kuthiwa umuntu ubulewe wakhophula ukuthi amehlo akhishwa, kune-department abantu abasebenza ngaloko. Babodwa abasebenza ngey'nwele, babodwa abasebenza ngey'bindi, babodwa abasebenza ngamaphaphu, babodwa njengoba bengitshela nje ngithi abanye baphethe izandla, abanye baphethe iy'nyawo, abanye baphethe amakhanda. Ama-departments ngama-department. Yonke inhlobo yobusathane yinto eyenzeka leyo wena mAfrika ulele ey'ngubeni zakho uyaphupha, uphupha kamnandi. Babodwa-ke abasebenza ngamaphupho, laba nini babiza ngokuthi amadlozi enu. Labo-ke basebenza ngamaphupho, uza kuwe ephusheni afike athi mina nguma wakho, mina ngumkhulu wakho, mina ngugogo wakho, mina ngubani. Ayikho leyo nto leyo. Uzobona kuphi uma eseqala ukwenza izinto ezi-wrong ukuthi hayi akusuyeke lo.
Yabona? Babodwa nje abasebenza ngabantu abagulayo. Ukuthi umuntu mangabe segulela ukuhamba bese bayafika baziphenduleke umuntu lo wakini ongasekho or abantu abangasekho uze umuntu ethi hayi ugogo ufikile kimi wangitshela ukuthi kufanele simhlabele imbuzi simdlise isibindi sayo. uNkulunkulu uthi igazi alidliwa. Kodwa umuntu bazomhlabela imbuzi bamdlisa isibindi esishisayo esiphuma embuzini sibovu sigazi sinjalo. Ubusathane lobo babodwa abakuleyo department. Babodwa laba abakhethela ukuthi wena mangabe wenza umsebenzi bafike bazojabula kanye nawe ngithi bazelele ligazi lelo lichithile la ekhaya. Bafike badlale ke emibhedeni bagibele emibhedeni badlale endlini mangabe unomsamo la uyokhuluma khona uthi babize emsamo bafike babe nawe lapha emsamo. Akubona abantu bakini abangasekho ile moya emibi kaSathane imoya wekhova ebizwa ngamadlozi okuyiyo ethunyelwa from kule ndawo engikhuluma ngayo. Babodwa abasebenza ngokuthwebula. Ngoba ngitshele ngathi mawufika lapha yana uthola ukuthi kunabanye abantu wena owazi ukuthi bafa kanti bakhona bayaphila bayasetshenziswa kuleyo ndawo leyo. Lalela ke laba bazokhovwa mabesho ke laba asebebuya lapho asebesinde lapho bathi inyanga uyayilinda impela inyanga iphela inyanga golokoqo noma 3 months uhleli golokoqo ulindile ilanga bazokhova ngalo. Bake bayibonisa lento kulomdlalo lo ababethi sibaya. Unkabinde lapha yana ethi ukhova usengwayo. Abantu babona kodwa angazi ukuthi abantu bamangazwa yini manje. Hayi ngcono ngoba khona ukufakaza enginabo obuncane. Kuthiwa uyayilinda ke noma i3 months ikulinda ukukhovwa ke lokho. Kuthiwa ke mawuzokhovwa ke ufaswa ngeketango njengenja. Mawuqeda bese bekuvula ulimi umlomo bakunqamula ulimi. Benzelani benzela ukuthi ungakwazi ukukhuluma. Mayesho lokuthi yena wambuza ugogo wakhe ukuthi gogo njengoba nimnqamula ulimi nilinqamlelani bathi sinqamlela ukuthi uma kungenzeka mhlawumbe njengoba sesimkhova esewumkhovu ethi uyaganga ejardini labantu abanjwe abantu mabembuza ukuthi ufunani la ubani ashashwade angakwazi ukukhuluma ngoba ulimi lunqanyuliwe. And then ke uthi ke bese ke mase bekunqamlile ke ulimi lolo ke bese bethatha isipikili lesesikhulu esingaka samazenke angazi noma u5 inch noma u10 inch yini lesesikhulu impela last number. Yiso ke lesi ke oshayelwa ngaso ke abanye bathi shayelwe ekhanda abanye bathi shayelwa la esiphongweni kodwa kusengwayo ngasibona sila esiphongweni abanye bathi shayelwa la ekhanda ukhakhayini angazi la shayelwa khona kodwa mabesho kodwa bathi ushayelwa isipikili. Bathi isipikili ke ushayelelani sona ukuthi sikudunga ingqondo. Ingqondo yakhe idungeke noma kwenzeka mhlawumbe abantu bekubhadama mhlambe ebusuku njengalabantu laba abantu abanenhlanhla yokubona abathakathika abantu abayidakwa la abaphuza bahamba ebusuku uthoseka yahamba ebusuku udakiwe endlini uyolala. Yibo abantu abanenhlanhla yokubona into ezinjalo ukuthi noma ngabe engakubona ethi uyakukhulumisa wena uvela udungeke ingqondo ungazi ukuthi uzomphendula uthini. Isipikili ke bathi shayelelwa lokho ke. Babodwa ke abadila ngezikolo abathwebula ingane ezikolweni abasebenzisa omistress abasebenzisa othishela. Khona othishela abama-satanist abasebenzela uSathane. Khona omistress abama-satanist ngisho principal impela abama-satanist bakhona. Uzombona ngani uthishela noma umistress owenze njalo? Uzombona ngokuthi alale nengane yesikolo ize imkhulelise noma alale nengane yesikolo aze ayikhulelise. Ithi mayisikhulelwe ingane mayiqeda ayikhiphisa isisu. Noma lo mistress mayisekhuliswe ingane yesikolo adi ihlazo mayiqeda ahoshula isisu. Wazi ukuthi uphile emkhathini ke loyo wenza imisebenzi yabantu basemkhathini. Babodwa ke abasebenza ngamasonto abasebenza ngeinkonzo ezithile ezahlukene ngokwemkhakha yazo noma ngokwamagama azo noma ngokobizo lwalezo nkonzo lezo. Babodwa nje abasebenza ngeinkonzo. Kuthi hayi mina ngizosebenza ngomfundisi othize bese ngisebenza ngabantu bebandla la ukuthi wonke imsangano abafundisa yona bonke ubusathana abafundisa bona babamukele. Babodwa ke abasebenza ngama departments ezombusazwe political parties babodwa badila ngaloko.
babodwa abadila ngeminyango yakwahulumeni eyahlukene, babodwa abadila ngamakhampani ngingabala ngingaqedi. Lalela-ke ema-Afrika yonke lento bayiyenza kanje, baqala isikhathi mayiqala zithi past 3 to 4 bayaqala bayabuya manje angithi sekuyosa njengoba belele lawe nombona ulele la ekhaya akekho kusela isithunzi sakhe, yena uhambile umntanakho ugogo wakho umkhulu wakho ubani mawuthi uyambona nangu ukhona embhedeni akekho isithunzi sakho hambile. Sekuyikhathi-ke zokuthi manje benze njani, babuyeke manje yonke lento bayenze ebusuku, abanye-ke bayenze emini. Ukhona nje omunye okhona engikhoda ukutshela bona babodwa abasebenza ngokuphuza igazi, bona badila nje ngokuphuza igazi, bulala abantu amphuza igazi. Ngibaleka indawo kodwa ikhona indawo la ngakithi elinye lamalokishi, umuntu wavele wasukela ingane eno4 years wayigwaza ngomese la ekhanda, waqeda lapho kuthema kugobhoza igazi waliphuza 99 ebhekwa abantu emini hayi ebusuku, ebhekwa abantu. Babembuza ukuthi wenzani, uthi womile, bayambuza ukuthi sebeyamshaya abantu kufika amaphoyisa, bayambuza ukuthi yini igazi lomuntu uthesta kanjani, uthi ngendlela yokuthesta ngakhona iCoca-Cola. Unembeza ufile igazi lomuntu, igazi lengane kuye lithesta njenge-Coca-Cola. Uphendula abantu kanjalo, sebemkarabhile bamkarabha, ngazi ukuthi nawe lamaphoyisa lo asuke eqhamukaphi ngoba ngabe babayeka umphakathi, wamceka wamtoka amaphoyisa afika vele eseyileyo minsi leyo. Unembeza ufile yini ubuthakathi, akazenzi ungenwe yilo moya wokuthakatha abamfundisa wona lapha kuleyo ndawo le engichazela ngayo. Lalela-ke ema-Afrika sengitshela ngama-product-ke manje abantu abathakathayo, abantu abangama-satanist, ama-product we-satanism. 1, inwele lezi eniyixhuma la emakhanda nithi amasingili, noma ngabe nhloboni yonwele oluxhuma ekhanda lakho, lesitoro la oyithenga khona lezo nwele lezo sezifakiwe ama-products, zinama-code akhona. Uma ngabe unomntwana ekhaya ofake lezo nwele lezo, noma wena uzifakile wena uthi uhamba ne-fashion, woshimame laza sikwengule usenkingeni. Mabeqala bezula bendiza la ebusuku wena njengoba ulele, mabefika kwakho bethola ukuthi kunalezo nwele lezo, banale code, zinale code abangena ngayo emzini wakho, bafike bazomosha, benze whatever lokho abazokwenza. Be careful ke ema-Afrika, lezo nwele lezo mawungangikholwa ngena ku-Google, ungene nje uthi Google bese uthi Satanism extension hair, noma uthi extension hair and Satanism, uzobona. Product yabo yesibili inzipho. Yayibona nawe lezi abayifakayo, lezi enifakayo nani niyazifaka ama-Afrika niloku ningawona ama-satanist. Mawufake lezo nzipho lezo uyi-devil worshipper engazazi, ukhonza usathane ungazi wena, kodwa lo okuwuye ozenzayo bayifake lawo makhodi labo, bona bangama-satanist, bayazi bona ukuthi benzani. Nalo muntu lo okhatha inwele zabantu lapha ezizosacrificeela obosathane eBrazil nako-India, njengoba uzwa kuthiwa nje i-Brazilian hair. Why kumele ngikushele uma ugqoke lezi zinto lezo? Ngoba uma ngifuna ukuyojola neBrazil, akhona ama-Brazilian na South Africa, umuntu onalezo inwele original. Why kumele ngikushele uma ugqoke lezo nwele? Nani bafowethu yekelani, ngoba uzoshela lo muntu lo ogqoke lezo nwele lezo ethelele nawe ziphenduke ebusuku zikubulala, ngoba lezo nwele zinama-code kaSathane. Nawe wena uhamba nalo muntu ofakele inzipho lezi, be careful, lezo nzipho lezo zozijika ziklinye wena kusasa, ngoba kuzona inzipho lezo i-product kaSathane. I-product yesibili leso. I-product yesithathu inkophe lezi ezifakelayo, bona abantu sekungathi yimfene. Imfene eneyinkophe ezinkulu, bona ngathi umsekungathi imfene, umuntu sekungathi inkawu. Ufakele inkophe lezi uthi uzenza muhle, awuboni ukuthi uziphendula ufane nemfene ufane nenkawu. I-product ye-satanism leyo. Uma befika bendiza la ebusuku bethola ukuthi wena usifakile le inkophe, noma unazo kwakho noma ungayifanga, kodwa uyithengile ikhona, ulinda ukuthi uyifake ngelanga elithize, nge-occasion ethize, mangemcimbini othize, nalezo nwele lezo wazi ukuthi ufuye i-product kaSathane lapho endlini. I-product elandelayo ama-G-string panties, amapenti lawo G-string, ama-underwears. Abantu besimame bafaka ama-G-string, nabantu besilisa sekunama-underwears angathi G-string, amiswe ku-G-string.
lawo ma-underwears lawo bafowetheni wagqokayo layo asengena la ngaphakathi njengabantu besimame njengoba benza ngoba phela nani anidlulwa yilutho. Abantu besimame bagqoka into zeni nani senifuna ukugqoka amapenti. Leyo underwear le ezokungena la akusesiyi-under le sekuyipenti kodwa umuntu wesilisa uthi ugqoke i-under kanti sewugqoka ipenti. Yichi string leyo i-product ye-satanism. Uthi uyithenga lapha esitolo kudala beyifakile i-code. Mabefika la kini noma kwakho wena uyigqokile noma unaye odropini bangena ngaleyo code leyo ama-satanist. I-code abayisebenzisayo is a satanism code. Okay? And then nalabantu laba abenze amathathu. Ithathu it's a product ye-satanism. Ngizokutholela ivesi yakhona eBhayibhelini ekhuluma ngama-tattoos. Ukuthi umuntu owenze ithathu is a satanist. Ngizokubhekela yona mangicabanga is Leviticus 19. Leviticus 19 uma ngingaphosisa awuthi ngibheke. Leviticus 19. Leviticus 19. Leviticus 19. Right. Leviticus 19 from verse 28. Leviticus 19 from verse 28. Aniyikugcaba emizimbeni yenu ngenxa yabafileyo ningazilobi amabala. Uzwile? Ningazilobi amabala. Aniyikugcaba emizimbeni yenu ngenxa yabafileyo ningazilobi amabala. Ithathu leyo. Leviticus 19 verse 28. Ningayenzi lento leyo umdali uthi ningakwenzi lokho. Mawuya lapha ku31 ithi ningaphendukeli kwabanabadlozi nakubathakathi ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo ngingojehova uNkulunkulu wenu. Zwileke uNkulunkulu uthi abantu abathakathayo benzani bangcolile kodwa bona bathini bathi ba clean. So umuntu nomuntu owenze ithathu uzazi ukuthi une product ye-satanism emzimbeni wakho uzosinda kanjani kuSathane. Akusho umbatha sengunikile iverse. Sengunikile iverse le-tattoo. Once nje wenza ithathu uSathane uyakuloba encwadini yakhe yasesihogweni. Akusho mina. Kusho iverse ngiqeda ukukunika khona manje. Ningazilobi esikhumbeni senu ningagcabi. Nithi nenzela abafileyo. Umuntu owenza lokho uyisinengiso kuNkulunkulu. Lalela ke mabefika ke lapho ke ukuze bakhone ukuthi benze leyo umsebenzi yabo yobumnyama yokungcola bayagcatshwa njengoba umdala ethi ningagcabi bona benzani bonke abantu abathakayo bayagcatshwa kusho bona akusho kambatha umntwana bonke bayagcatshwa bagcatshwa endaweni ezibucayi bagcatshwa ezithweni zabo zangasese nabesilisa bagcatshwa khona la ngaphansi komfana nowesifazane bagcatshwa khona phakathi lapha yana emomozini noma kubiscuit bagcatshwa khona lapho phakathi kodwa umdala uthi bangakwenzini bayathakatha benzelwani bagcatshwa bese bafakwa le mithi le ebabulala unembeza bangasakwazi ukubona ukuthi umuntu lo into abathakathi abalwa nayo ubulungiswa into enhle phambi kwabo. Waqala nje wathi uthi ulula umuzi wakho uthi uya extender sekumele ufe sekumele ushawe istroke ngoba kubi kubo wenza into embi uphambana nemithetho yabo into abangayifuni. Umntana wakho waqala wagraduate nje university bamphambanisa ngekhanda uma ngabe behlulekile ukumgulisa esese university.
indoda yakho yaqala yathola imali zayo zepension, yaqala nje yathi ithenga imotonyana, bafuna ukuthi aphenduke ngaleyo moto leyo ngoba lento ayenzayo yimbi iphambene nabo. Ngisaqhubeka ngeproduct yesatanism. Wonke ama-barcodes ayi-product yesatanism. Bheka i-barcode onayo lapha endlini, ngisho i-ID yakho impela, i-ID number yakho, as long ine-barcode, i-product yesatanism. Nazi inamba 3, 6 or 9. 3, 6 or 9. U-3 urepresenta wonke ama-satanists from amahlwili, ama-satanists la abawakhanda from amahlwili ukuzofika ku-16 years noma ku-18 years. U-3 urepresenta lawo ma-satanists lawo, ingane ezincane, ama-stillborn, abahoshuliwe, abalokuzana abenze njani, ababhonculiwe ziseyibhonculiwe, nabasanda ukuzalwa-ke asebengene lo moya kaSathane, abahamba becrash ilokuzana grade 1 kanjalo. Barepresenta unumber 3 labo. And then u6 is from 18 ukuya ku-40, njengoba uzokuthiwa life begins at 40. Barepresenta u6-ke labo. Wena bheka i-barcode yakho njengoba ngikutshela, ne-product insiphi safe leyo nayo endlini, omo leyo nayo endlini ine-barcode, ibheka ukuthi le namba engikhuluma ngazo azikho na. Bese from 40-ke kuya ku-100, kuya ngale above 100 barepresenta u9. Satanism. Mawungena esitoro biza igama likaMdali, ungangeni nje esitoro uyothenga wenza igroza ungalibizanga igama likaMdali. Lezo zinto lezo ozozithenga zingakujikela ngoba ziyicode yesatanist, ziyiproduct yesatanism. Usathane uqhamuka ngayo yonke indlela, uqhamuka ngamasonto, uqhamuka ngeinhlangano, uqhamuka ngama-society, uqhamuka ngayo yonke indlela, uqhamuka ngezombusazwe, ngama-political party, uqhamuka ngayo yonke indlela usathane, uqhamuka ngabaholi, uqhamuka ngabaphathi, uqhamuka ngabafundisi, uqhamuka ngobaba, uqhamuka ngomama, uqhamuka ngogogo, uqhamuka ngomkhulu, uqhamuka ngayo yonke indlela. Ngithe ngisho ipasi lakho lelo, bheka i-barcode ukuthi akekho yini u3, akekho yini u6, akekho yini u9. Akwenzeki ukuthi enye yalena, sometimes iqhamuka zu3, zonke iphelele zu3. I-barcode product yesatanism. Ngazo sonke isikhathi mawuvuka ekseni, biza igama likaMdali wakho, a'udhu billahi minash shaitani rajim 10 times. Umdali uzothumela ingilozi ezofika izogada umuzi wakhe, igade nawe usuku lonke until ilanga lize liyoshona. Ilanga malishona phinda futhi a'udhu billahi minash shaitani rajim 10 times. Ngicela uAllah ngivikele kuSathane ongathandwa. Yonke into onayo lapho endlini ene-barcode, be it your ID, uba save kuyo, uyavikeleka ngoba wena ubize igama elinomdali wakho. Ikhaya okungabizwa kulo umdali, kulelo khaya lelo uSathane ufika uyachanasa kukwampunzi edlemini. Khululekile uSathane kulelo khaya lelo. Angikhathali ukuthi ikhaya likamongameli, angikhathali ukuthi ikhaya leminister, angikhathali ukuthi ikhaya lebishop, angikhathali ukuthi ikhaya ledikoni, angikhathali ukuthi ikhaya le-accountant, angikhathali ukuthi ikhaya le-auditor, angikhathali ukuthi ikhaya lani likagosa, likamkhokheli lani. Uma igama likaMvelinqangi lingabizwa kulelo khaya lelo, uSathane kukwampunzi edlemini kuye uyachanasa nje, wenza umathanda. Ngisho nalabo bantu laba bathi mangabe bedla bangaliphathi igama likaMdali, badla noSathane emaplatini wabo. Angikhathali ukuthi uyangikholwa noma ungikholwa. Leyo KFC leyo pizza leyo oyithengile uhleli lapha e-restaurant, waqala nje ukudla ungalibizanga igama likaMvelinqangi, ungashonga ukuthi bismillahirrahmanirrahim, nansi inkinga nansi ingxaki. uSathane uyafika azodla nawe. Uyakuvuma noma ukuvuma, ngiyakutshela kunjalo. Uyathanda noma uthandi. Bhekana ama-registration ey'moto. U3 ukhona or u6 ukhona or u9 ukhona. Mawuzongena kuleyo moto leyo, say a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ngicela uAllah ngivikele kuSathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Mawehla upaka lapha emall, zonke lezo moto lezi ezipake lapho zinale code, zina number registration number engikutshela ngawo. Kuno 3, kuno 6, kuno 9.
mancane amathuba ukuthi registration number ingabi nale number ezi3 engikutshela ngazo. Mawungena lapha emall uzobona ama products amaningi anama code kaSathane. Mawungena eminyango emall isho futhi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Cela uAllah ngivikele kuSathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Senwazileke ama products. Yonke into oyithenga lapha e-store barcode leyo othi mawuhambisa lapha emshinini uzokuthi tu iyo leyo barcode leyo ke Sathane usebenza ngayo. Mawume lapha emshinini bebhizi benza lezi zinto lezo wena enhlizweni yisho a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah ngivikele kuSathane ongathandwa. Mawungena eTaxini mangaba unamoto mawungena eTaxini awubaza abantu ozogibela nabo la eTaxini uSathane ugcwele yonke indawo. Mawungena eTaxini a'udhu billahi minash shaitanir rajim 10 times bismillahir rahmanir rahim egameni lika Allah onomusa onesihawu. Emphakathini la uphila khona uphila nabathakathi uphila nabakhunkuli uphila noSathane uphila nababulala abangananembeza kodwa wena ubazi uphila nabantu abangakuthandi abakuthanda mabekubhekile kuphela mawuphendukile ubhekele bakuhlaba ngomkhonto emhlane. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Cela uAllah akuvikele kuSathane ongathandwa. Ucele uAllah kwehlisele umusa wakhe nesihawu sakhe. Yonke indawo la uhamba khona edrobheni njengoba kuleso sinyokotho ubona kugcwele kanje kugcwele abathakathi kugcwele abantu abenza kabi kugcwele ababulala bengenanembeza kugcwele yonke inhlobo yomthakathi ongayicabanga. Khona abantu abathakatha ngolimi umuntu engagayanga umuthi athakathe nje ngolimi athi mayebona umuntu ahamba ngemoto athi ushem singanayo imoto thina sisiso cabanga uzophelela sengathi angaginqika ngayo le moto ngathi angangafiki la yakhona ukuthakatha lokho. Bakhona abathakatha ngomlomo. Be careful. Nina enhlaleni posta kuboma Facebook niposta kuboma Instagram niposta kuboma Twitter kolokuzana ko TikTok nibonisa nje the way nina nemali ngakhona the way niphila kamnandi ngakhona the way uneimpahla edurayo ngakhona. Be careful. Isoluwela umfulu ugcwele umona usuke esweni umuntu uqala ngokuthakatha ngeso ngento ayibonayo kuphela bese khuluma ngomlomo bese yenzeka bese uyazisola wena. Abantu bayathakatha la ngaphandle. Zonke lezi zinto lezi zenzeka abantu bengaboni abantu belele ngomnyama. Yingakho Allah ethini wa min sharri nafathati fil uqad lapho abantu bokwenza okubi benza izinto ezimbi befasa amafindo befungela abanye abantu. Cela kuAllah ukuthi akuvikele kulawo bantu laba abanjalo. Wa min sharri hasidin idha hasad lapho umuntu onomona eqala evuka umona ngoba isifo somona isifo esilashwa umnikazi waso. Umuntu onemona ukubolaza abole ngisho amathambo engaboni. Wena onomona amathambo akabolile uyathakatha kodwa uzazi wena ukuthi uyathakatha ngokuba nomona nje usumthakathi ngoba ufuna ukubona abanye abantu benenqubekela phambili beqhubekela phambili. Thutha lapho wakhe khona kusese nesikhathi. Bafowethu ubuthakathi into ekhona ungeze umuntu ekukhohlisa ngoba yena engakaza abone. Thina sibonile la ngaphandle ababonile futhi ababuya khona kade bethakatha bayasitshela ukuthi ubuthakathi into ekhona. Sengintshelileke zonke izinto abantu abazisebenzayo indlela zokuthakatha. Ngitshele ngathi khona abaphendula izitimela abathakatha abantu ezitimeleni ubona umuntu eshumela lapha uthi umuntu uyashumela kanti uyanithakatha uthatha amandlenu. Khona abantu abathakatha egraveyard umuntu efikile egraveyard azenze ngathi uzemncwabeni kanti uzotshontsha izithunzi zabantu uzothatha izithunzi zabantu. Khona abantu abanamamoshari abathakathi lesikhathi nina nilapha nje egraveyard mazingena imoto zakhe la egraveyard ziletha isidumbu nonke nina la egraveyard bantshontsha izithunzi zenu bayosebenza ngazo ukukhulisa amamoshari wabo. Ubuthakathi buningi mawungena egraveyard biza igama likaMdali wakho ukuthi Mdali wami njengoba ngingena la uma ngabe kukhona umuntu ongezanga kahle ngicela ukuthi mina ngivikeleke ungivikele umusa wakho nesihawu sakho kuhambe nami. Khona abantu abathakatha ngokungena emall khona umuntu othakatha ngene ofisini khona abantu abama CEO abathakathayo
bonke labantu bayisinengiso phambi kaNkulunkulu. Abantu abasebenzisa imithi bayathakatha kodwa bazi. Sathane uyabasebenzisa belokhu bengazi bona bathi belapha abantu. Bawubelapha abantu umbulalelana umuntu. Ukhiphelana umuntu okunikeza umuntu ukuthi akayobulala kanti wena welapha abantu. So kuwe ukubulala into enhle vele abathakathi basho njalo. Bathi kubo into embi. So the day wena uyinyanga, uyisangoma, ukhipha umuthi ukuthi umuntu akayobulala omunye umuntu. Usuyathakatha, usuwumthakathi. Ma-Afrika mahle ziyenzeka izinto ebusuku silele. Ziyenzeka izinto ebusuku abantu belele. Nginitshelileke manje ama-product one we-satanism. Yonke impahla oyithenga esitoro as long ine barcode wazi ukuthi leyo mpahla leyo is danger zone ukuthi uyifake emzimbeni wakho. Yingakho uzoza kuthiwa umuntu ugqoke ilokhu zana iskipa samkhinya, umuntu wagqoka umgexo wamkhinya, umuntu wagqoka iwashi lamkhinya. Likhinya kanjani iwashi? Linale product le, linale code le ye-satanism abayibiza ngalo. Sikhona isikole engeke ngisibize ngegama esaze saya khona sathi masifika abantwana babebulawa ama-necklace. Kunengane ethengisa ama-necklace egedini nomama bethengisa ama-necklace egedini la akhanda ngeplastiki kuthiwa yi-fashion. Abantwana bathenga lezo zinto lezo bathi bayigqoka zibahlinye. Kanti umuntu obhebhezela leyo nto leyo uprincipal wesikole usebenza no-mistress abathakatha abama-satanist khona la esikolweni. Ma-Afrika be careful. Satan ugcwele yonke indawo. Njalo ebusuku abantu bayasuke beye kuSathane beyokwenzani? Behambisa ama-report ukuthi mina ngiphendula imoto engaki namhlanje, mina ngiphahlaza indiza ezingaki namhlanje kuphi nendawo. Abeza nemphongolo yegazi nabo bayasho ukuthi hayi mina ngiphethe ilokuzana igazi umphongolo, ngize negazi endaweni ethize ngize nalo igazi. Mina ngiphendula imoto ezingaka. Mina efemini ethize ngibulela abantu abangaka. Mina esikoleni esithize ngibulela ingane ezingaka, ngithwebule ingane ezingaka. Mina emncwabeni othize ngithathe izithunzi zabantu abangaka ngithathile emncwabeni wabo esizosebenza ngazo. Bonke lawo bantu labo bahambisa ireport kumkhulu wabo uSathane. Umuntu nomuntu uyasho ukuthi mina ngiphendula abangaka sebengenile kunyawuphe manje. Lo ade sesikolweni usengenele kuma drugs, uphuza utshwala manje. Loyana sekuwumahosha uphumile esikolweni abakubo bazi ukuthi usevesi kanti hayi usewumahosha uthengisa umzimbo lapha yana kuyindawo la kuthengiswa khona imizimba. Mina sengize ngamvulela omunye indawo bathi escort agent seyiona manje sekuyindawo yakhe ngimvulisile usegcine ivulile baletha ama reports. Mina sengikhosa ama divorce angaka. Mina sengikhosa abantu abangaka ukuthi babulala abafazi babo. Mina sengikhosa abafazi abangaka ukuthi babulala amadoda abo. Mina sengikhoze abantu abangaka ukuthi babulala omakhelwane, balumba omakhelwane, bathwebula omakhelwane. Every day abantu bahambisa ama report kuSathane. Silele thina ngomnyama. Kanti abantu bahambisa ama-report. Abanye njalo basayofakwa endumbeni basayophekwa ukuthi babe ama-satanist aqinile, basayophekwa, basayogqatshwa, basayofaka ingceba, basayofakwa zonke lezi zinto lezi. Basayofundisa ukuthi ngizwa kanjani ngendwangu ezimnyama, uyicontrola kanjani i-teaspoon ukuthi ungawi, uyicontrola kanjani i-loaf brown ukuthi ingavithiki. Yonke lento le umthanyelo wakho ukontrola kanjani, isikhiye leso sigibele usikontrola kanjani. Basayofundiswa labantu labo every night mangabe silele. Akusho mina, kusho umdali encwadini yakhe kwiQuran engcwele. Lapho kungena ubumnyama abantu bayaqala baprepare izinto zabo abazisebenzisayo zokuthakatha. Babodwa bafasa amafindo, ababophela abanye abantu amafindo, abafungela abanye abantu, babodwa bagwaze emathinini ngama-okapu, babodwa babiza amagama abanye abantu, babodwa abaphosa abanye abantu ngentanda, bathumela iy'phoso. Yonke lento le yenziwa ngomnyama. Babodwa bapleni ukuyodubula abanye abantu, babodwa abapleni ukuyonquma abanye abantu, babodwa abapleni ukuyogwaza abanye abantu, babodwa bathumela ngamanalidi, abagwaza ngamanalidi la, abathumela ibhobo, abathumela izifo ezahlukene ebantwini. Yonke leyo nto leyo yenzeka ngomnyama. Ma-Afrika mahle ngigeqa amagula ngihluba udlube ekhasini singabala singaqedi. Usayazi ke manje into eyenzakalayo thina mangabe silele. Akusho kaMbatha umntwana, kusho bona bayayikhulumela bona asebesinde lapho.
nabasebephakathi abafuna ukuphuma abangazi ukuthi baphuma kanjani, bayasho nokuthi bangena kanjani. Abanye bafaka ogogo babo, abanye bafaka omkhulu, abanye bafaka omama babo, abanye bafaka obaba babo, abanye bafaka abangani babo, abanye bafaka abakhwekazi, abanye bafaka abakhwebabo, abanye bafaka omamezala, abanye bafaka obabezala, abanye bafaka omama baba ababazalayo, abanye bafaka obaba baba abazalayo, abanye bafaka abantwana bakubo ebuthakathini. Abazenzi bashiyelwa. Nkosi yami, asiyekeni lento uNkulunkulu akayifuni. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, uma betshelwa ukuthi maningenzi corruption emhlabeni, ningenzi izinto ezimbi emhlabeni, bona bathini? Qalu innama nahnu muslihun. Thina singabantu abalungisayo mos, thina senza izinto ezinhle mos. Abathakathi yonke into enhle yimbi kubo, yonke into embi yinhle kubo. Sengathi Allah ngasipha amandla asivikele, asiphephise, kube nguyena umvikeli wethu, kube nguyena osibonisa indlela, asivikele kuyo yonke inhlobo yobusathane nobuthakathi obenziwayo against abantu bakhe umdali, bengenze lutho, bengonanga muntu, engathi umdali